Ki kattu kat ningut ki samla puli ki balawan bantho ya ka exam piyon bala penlong da ka DSC menta kasngi ki lahap ban phaino shalayeng klem dayo bantho ya ka exam. Kani ka jingjia kalapaw hagi arteli ki chakatho exam kata ha Shillong Jail Road Boys Higher Secondary School bat Khasi Jantia Presbytery Higher Secondary School ha Shillong. Kat kum ka jingya thu jong ki kattu kat ni ki samla puli ki lawan poi ha ka chakatho exam henrei shem lala shu bandrung bantho ya ka exam. Namar ka jingbom sngu thu shai halor ka por balapu da ka District Selection Commission. Ki samla puli ki lapen pau ba ka jingbom shai ha ka por exam ka lawan ra ka jing ka bakraw ya ki namar ki babun na ki la lech ngai bat lapen kre bha na benta ka ni ka exam henrei ki laha ban phaino klem da yo tho. Ki patba ki lapen pau ru ka jing sngu khia bakum kini ki jingjia ki la man kata ya kalawai jong ki samla namar kata la kentu ya ka sorkar bat ki bor badi khmi bakin long ki bahusyar bha ha ka jing pen bana bat ka jing pen shai ya ki jing tip ki bayadai bat ki exam. Kipat ba ki ong baka sorkar kadai ban pensku thu chai lupa ya ki por bat ki kindon jong ka exam khnang baki samla puli kin ommat shu kum yakini ki jing namar kalawai jong ki samla kadai ka benta ka bakong san jong kalawai jong ka chala. Yang ini tinggi. Ya anu sendiri kalau kecat kayaknya. Jadi rastau. Harmet kat kami ini berapa? Pesan apa? Di rastau. Di kata abang di sana. Di apa ada mulai coba nama ini pun ini kena guna. Nama ini keren. Ada dek kena guna. Hai. Ini tiket kena guna. Coba tanya sih jangan guna. Kena guna. Rasan pupra. Ini pun ini kena guna tek. Kena guna. Kalahkan. Kena guna yuk. Kena rasan tong ini pun. Rasan pupra. Lakang. Keren di itu kah? Rasan pupra. Ngin tip bono lakang mana lagi dia? Ngin kena guna. Kelak kena yang pecah ni. Rasan ini. Wali ada buat. Ini orang yang belum minum. Uli ya kat mereka. Ini susu. Makan mereka ni. Ini kedua bahasa. Ini kita bahasa. Kasi yon matha exam hangli tinggi lapoi exactly kapor rasa ko nama kadon yang kita sa jangai kumangarung tang sa sudah pesulong tengah hiar kali hayo untuk ayah ada kerja sini ke direction rukat jenjang nama paskul kalau hakam dong kuma dia longkum tak yang lapoi hangli rasa ko kegit lakang te kabel ru pat ring hira kegit lakang tinggi la request hi lakum dar hinang tu kim clear kim aila ire tel ami tu nahi kai dai la ami tu nahi kai dengan laya keren ru ha yang be makadeka instruction ko ka DSC ona ba fasting ha ko quick school ngalawan tha exam hi last lo February ngalawan tha exam ti ko high secondary school kitang aila bon fasting kitang aila ta em nomor ni ko ka kam ni khrang isliang babeleng i jenjang kam lan te at least lom tang daya keren ti nahi kai mandiru kanang dai khandai dunai kapat tam hire ya kaporo rei imsha rei ong bai ba kamlong rei la khang dai mai la re ban pli ro ini kade jong ka pion DSC apa likong tu pasol lingo long kowe di ba long nilai poi kloi bo mane long the last time ni for exam ni lok ngade bersuan ni lok kan masih long concern nampak kini bo for exam long ni kan ka bangal lingo pa long nilai poi kloi tu mane i kan long ka giat mas poi kloi rung kala khang tala so lingo mo long ki bato exam khamtam da oman begidi kena school at least ki day bato exam no la ya romba dai he long kidon kiba ya kidon kiba shongkali don basa janga kidon kiba sa kiba haban parking ki kali shini stay mo long ki haban ya na do na te shini shini ma kali ban oman one on shini shini ro ting ka phai e shini ka ham jinja ke do si ki thei e ki haban ya ki jat e ti sa ngabi lo at least ki la mi kloi na ye
Ting lami kloi ipoi hane mane untuk prashiteng di lape ya kwa nama prabaji ini nih ya. Di lai prominent nama beri dan sekablak kan di cakap kita habanya sangat skuti tu boh. Hane prashiteng ni impek ka tala ka khang tilok yang try ka de bahaprung na setia tharai. Ting lape jakam dan ipoi hane dapat pat kalai bun belai yang ni ki ong ba kim sha shu ban rum. Dia soling ngok boh.